gukira u ne dirire ne unikangire na unikangire ngita ngui kwawe mbiketie clip cia kwa studio ndombo chamane na accident ndari ngwingari na ndi mantu jara jandigaritie ndikurikia mantu yo yonde uni gwatwikire na accident kankomenyi ambonyithie yari ntariki 10 itimbora iri ntariki 17 November 2018 kume gitari undanga na mantu ya sibitari na ndi ukarora ndakarana ndi gwatwikana ndi ntena uwezo bungi guti ntatongomba kuithithiria na ndende nyante anderete nkrugi kintu kira kindigarite kiri ngavana uni ari mnduzi okwa lakini kurigara okorea hinya twatura gwita no uti okorea tutatura gwita twatura gwita okorea ngori ndi okorea gitu twatura gwita ri tuju mtoku thaya kunikanga nako akionje ati kumba gwikuria nyomba imbi gutumora okorea mtuju buru na ndachoka ndaichiure kiuria kenda nyara rira turigite ndo timo ko toka itika wona ndi ndia turigite kwaria thimo ndamuria kiuria kimwe ndoria kiuria kimwe ndoria atiri uni isaza wana gukarora ndakara na ndikwonje buru na ndikugara ndakara ende utinjwira nyangugi kinyaburu nyake thane gukaragia nyake thiri ng'ombe na njare iji mwe komba nundu ndina na nkomenyithie nyatha ito kwaria je ndina mwana withero disability on as 1997 netho disabled na ndino kuona nani nkome pumira angi ndazamania bubungi na ndina mwira butemba kunjwira nya uria mpumba kuthithia nya na njare iji mwe nkethora nyange kaira ganto mubuko na kairi nkuigwa nyore mbizo oninga kugwatira nkagwata karuko ndinga gempe kyo kanisene nyabu karigara nyante wango genya kuringa gempe nya kanisene nyanda ga ungi nkare yago nyamuso mweri anko ira tatesia maoni ona dimonte tekagwa onto jupo andemere na tutwire mokoro ninte komba gokoro mongana ndi tekome nyanko ijite adinene monoti nyanga zokatea aran kurigara mongana ndi nyingi bioyongwa nende na ndi ronku atiri tubate turena twazo marugoro tukaigwa kirimarimu na ndi oni nandi ntatobu kwa disia masia muntoro kali kitoro kali teni bombonoran kali ni te unda kali okere para bombona TV ni bonoran dakari na monga dai undi kionje gutiu na inda ta janirirwa gutiu enda komenya anda ugire ngai kariro ni romba koromba nyande kona makari mangu itu makari mangu coherencia nonto nino kuona na gukore abange na gwatuka nugu itakajara kwa titia nambi na nyomba nambi ete nyote utentonyi de nyanga utuka ontonyi de nyomba kwa disability nyanga dora kore ntoko ndidiria ni onto jabo bunga butio mpikinga na ndete kuona makaringa na ro ndona janda semani ya Jesu na anda koromba oni ontegere tatesia kwa buena mporo ontegere tatesia kwa nonto ntena uwezo nanko menya tatesia wanko bwera de oni nya nyako ana ukanti ndibore nyante menyaka na te nyana ntemenya kwa karate ibwega kiongozi thank you nanda romba riri romba ibwega kiongozi labda womba kwira Amiru ata mantu makonene na governor wago orabathurire oni orompomba kubera na kethera ndi weru nente kuonekana bwega mumiru ro kumbona nara kumbona ari ukagita wija kwa irwo buru na nande abukuona ginturio teru wana ro kuthomwa muri bombonora nkarina baraba tere kombonora toire nkarina iba toire kona ondare muntu na inya mono nambi mbai bombona ora ndagota uni ndatoire kiona sinde ndare na stand jeu na kamera lakini bia unikangire ndiko ringwingare kariye ne bia unikangire bia ndabia dirira ugu andare muntu na inya lakini ora pomba ko mwero mbero nambi ukaerwa no kaerwa nepa hebo ukaerwa kapino ukaerwa nambi na bonta ka bonora ndakarina imongana ndintajanire tuo nanda bwera ukagita wiro mantu jorongo buru no tipo kona ita to si yorongo na ipo kono rante janiri tu na undare muritio wa nguge na mongana ande ikeda kenende ngoma metenya kai mamira nyomba ntena uweso no tunya nyamo akuro wambwira sore nyaku go na kona igwa kare iba isitere no tu ntena uweso ni na ntembo mutebi Ibwega Chamba, thank you very much. Ibwega, I think Amiru bakwegwa na Faminas ka makarina choke kiuria kiu kiawe kiatho kiki narua
tukwenda kwira Meru betu tikia siasa ake ikiatho kina kiao nonto ekuru bariro ibaritangu kenda baturamira bampuru uturama kwa lemavu ikwo kuikura tuturamira kawira nonto tokaine kawiro chia na tochieneka tuichoga inyawa akona kiriro getu uni nonto akirira irantu na batu eririra mpuru akaririra makarina uni dhaika mwa 10,000 siakwa na mwire nkayukia na mbewe thimu mbere ya mutongoria wetu na atongoria betu bonthe na twashughulika one kandi ciawe lakini kira bomba kwira antu betu ba Meru tiri muntu robati utethio te mwekuru bwarirakia mwekuru bugariria mukuru mwekuru bugwaga kwonelwa batu to antu bara bataukiri ni rongo bya mwiri batu antu bara bate antu bo turirira wirerera kawira na kombi otsentia nto murume nonge na kawirwa kandrasi batu atochenchiria mwekuru otochuna tutetora nyomba muntu yogo ne kuru ne rwa ngasetine na ibwe ya khwaria mbera oiningandira ira lemavu ndirenda kwira lemavu vetu na kwenda baritire uworo na nwa TV ne ukanekero ng'ombe we na maro ka wangirije ng'ombe getaringi katurombe antu vetu no tuininga bamwete kwario mandire mulemavu TV yetu emporo batoretera kankwire kithari moreta ne turebure kethina ira batu alemavu tukurea batu kawera tunyanyasete antu gukinyete mbeta koti woni atona ne TV ne ingome ambese ira nekeri na kethe ankorongo anete koti achonko bagaya bichoro na nete alemavu akoya mbia ndendere Ameru ina amorio bare ina barabange ballare bare nonto mbia chichi yejire kira tukuromba Ameru twarakio uma babu na tuturirei reke ikuane kuroba kuonelwa mwekuru ationelwa nonto ena mauro no tombo na nombe wikinyithia antu batu itoto kuonelwa tote no kwira na twanjireretie thai turi alemavu kuwatana twinthe na ngwataniro yetu ya alemavu te mauru ni utombo na kuturia sauti yetu kenda tumbo tethuka ibwega batu twatathania na mburatho ate yo sumburanto arakwandemera buru tutethie na mtungia tutethie kengi nkeviria kwe muntu mbona akiria enduma mwana wa governor ndenda werero kiumau utwire mwekuru oku aromba ngoi kwa gae kana mwana oku aromba ngoi kwa gae kithe ngoi bagite makamburi na nyomba ire cheguzie gwo tuchumburanire nyomba ya gawire kumomoka ngorobe mwe ibo ya matha na butethie na mulemavu ndinwe wote mulemavu ekuru ibaba inge kakonia baba unairori hindo ne alemavu baba weta beta inya alemavu itora na mulemavu thank you kiongozi kwina chembe wetu wa Akubu mbere tutia nenkera muntu ngewo muthia kanya Akubu akaina mbere kwethuaga akeragiria mantu mairi mathatu kinya we makonenie na thirikari ya county mbere ankethie ategeri ba Meru TV obonde arabari na zokerie antu babeire na upango ya kipindi kiki arumuri nkatho sana na mbue Mheshimiwa Mpuru ikiongozi utumi murungu na kaya kuiba no aitete manyari kanari tu enyumeke na ambise na isenya uitemu bwanu mumero wanjirete mo akenda yitirwa muntu weta wakawira mwangaza oni ngomya bitu kuruira no enimbi eitera thirikari ya munya 2014 sorry kawira na arete kuri osuru bwa kintu gitwa single business permit arenda iria simiti ngari cia weira cienda cia simiti land cruiser cia rani siite kintu gitwa parking fee ya 50 shillings bagara ya kuri andere basiaci atukura antu bara street parking mwaru mo wita wagaki na mwikire kunate no ba uritera mwisho
kenda itaru mheshimiwa Munya angenta muno ngavana ambira akubu antu batumbo tukura wana iwa baromerete na wendelea kurio karitho ofisini twayukiria atua twayire mwanga kwa kawira arenda ile simiti mwaro ino witwa Miriam EPA neri kwa ngolongolongolo turamuwata turabaikia koti rero ngare kawira ni detain for 1 month mwankari mpesa turamutare ya mpesa akinya 400 something na ile kule mpesa kumeita ruto turingiraji nawe. Secondly, Gavana Kawira Mwangaza arikuya wore arutonya thirikari ne wore ere mtu witwa Rufus Miriti ari county secretary mbutira akubu Miriti amurimi kamubutira amwira wikura antu bana ndandiro Munya ende nkwira Kawira akandira Gavana Munyotheri nonto Munya na mbandikite na tambinge itaririku riu amwira kuri antu bana ndandiro over na akuno mobo butira we Miriti amwira kuandika mtu ile hizi sana lakini kubuta mtu ni ngumu nokuwa pale manwa barare manwa bai kure manwa yonge wa acti ari CC wa administration and legal affairs wakili wetu Dickson Mudhono akalira file yakwa ndeko graduate wina masters degree yakwa in public administration and management ndeko ali kwa update file yakwa no twene ndare de gora mwezi wa mporo werigera ito muruge kwa Likambodi ndire acting director now ndeko ali kwa update ngakwera wa file yakwa kwa wasiri kore hata file yakwa kwa wasiri kero file yakwa kwa county secretary makado ya CEO Likambodi ka file yakwa tura county secretary kithitha ciatia na tethitha ciaku kethe tuita na file ingi ya kana na ampadikiri twari au tukiakiri file yaso makosa yaura ndeko akwa musimu tuate no ndinja ire ndi musikaga laita ndinde ya kuruberi mwe kwa ndumwe tukweleanwa ndeko akwa musikaga ndeko akwa musie mutuati Kawira andingira thimu na ndina evidence with asta tari na thimu wewe ndone ndoria Kawira Mwangaza tambwetekana mwiralo your excellency ambira akubu habari yako ndamwira mzuri sana ambira kesho kwa resande kesho langu jira tumire nataka tupatane kwa ofisi saa 1 kamili ndamwira sawa witore munene ako ndo mama hapo boya ndoria ni ata nditro thugu ana nditro weya ndare rwani ndethangu kinya ndakinyire ku 6 650 au ngabana rambithira ndekwa inire yako ndo mwicho na nderimbia 7 ndo thaithano ndio tonya arambira kandero oi mwigumia utibumilio kaita tambura ngabana wanjanji na ntoto ciantu njanji na bwakwa ningwa mbere tukinyau Kawira ari kure onda skip kidogo mbere tukinyau ari utonya wora igura Miritinete bura ngambuta igura mwa amwire Murite muikineta karomere ruko kenda ari angugi na intare ngwide yena nda perform very well bara wa TV mbui barona ndambukilia ira ruko rwa rwingira rwa remete nyatsi ara bibi remete jentopeto wapi kuonde ari ombetarukire ro inde kweya ro twaririe nwe abire ndi wende ndo kwethia director wa enforcement kwethwa tibonekero barua atubangu dhanwa ni antu bateandikide rwende antu aweto traffic marshals iwoke dho supervisor wao mheshimiwa Mpuru antu bangu dhanwa bateandikino no ngero ile basainaira wakatiketia property ya thirikari pikipiki uciuri tukweleanwa antu bongo bamwe batima yengo ndeweta na ino kurianga thirikari na ndi experience data consult antu bengi bende batatu pambiro kintu kyo thanu kintu kyo vigilante yono mwa mungiki ndosoka kiwe ndeyanda mwirani antu bambere even genjo nya casually no tumirio sainira mtu tena kitu kyo personal number tumirio musainira property ya account Kawira ambire wana obuo ora wawira obuo it's very hard to work with you nima ilo ndamwira ni Gavana andombero bara yao kansoke na ndari kwa environment problem no yumirire au ukaiba file yakwa kayukwa ete kerwa akubu certificate ya class 8 za primary sawa sa secondary they are okay indidete ya teaching P1 certificates are okay diploma kinyira ikero diploma yako ifiki
degree ya mbwithitie degree ya business management ka specialize in procurement ikero sawa tokinya kiri masters yakwe public administration and management public policy ikero sawa nandi documents yako ndandika wa winda withiru interview in public service bere itaramunya that my documents were verified very well zero sawa itarakira itore yangu ya advertise kwa Alcombod nda apply na onda bebela ruterero public service board yata na interview ni Likabod together with a member from the public service board sia verify wazo sawa wala mwashima pro kwa meri tano eka wira bako kiambia dhuri ya ofisine ilo ni kwandikirwa barua nkero ukero akubwa akubutwa na kandi buriye bwethe no to anto baiko no anthomi barua kubuta mtu ni karo mitandaoni kuri bathiri karenge wikira barua mitandaoni tuona kwenda mantu isitoshe haikuona bo yakapo kukonga mwamba eta kiambia theroke uyo witwa bishop ubwithite theology wesikia thaka tikwere ofisi tikumenya aeta akandikira anti corruption aba musokiria barua baba amikira kimindia kawira akagwa kankwenda musara yo akusuonde yo lelwe na soke ate a investigated intobia ina bibionde tikumenya antu baba tebakathia tanabi intobia muntu notice na anditite anga akubwa ina ng'ombe sijui ainabira na ndika yule bwa kwinja antu akariobu na aritingu na mbire amiru bonde baba ina nabo bakurutangu iko county antu bari bakiolera se files yao kinya barua nisi ukurwa files yenu ukerwa tena barua na bange basinze runya barua bukona mantu Iboega bonge that let me finish ibronere kambengele mheshimiwa mbiye worauga uinda aritangu iko riven I've also worked in Alcombod indironere antu baba kiwa Likabod ikiwa ibo ba collected pesa ile ambike 40 million ndomia twenda mheshimiwa mbijewe antu ba bet non twene pesa sie kairo account ine bete barite kintu gitwa reconciled bank statement sia miaka yonde Alcombod yo twaniti barite mwaka yo 2019 ndari kuo we collected 58 million kenda mtu areka kurongo akiwa aba collected 40 million isio pesa ira mbingi basoke bari tire mumiru mbasi ondera sonde ba probite wines and spirits retail wines and spirits wholesale distributors babonele no tusie na mauri tofauti bora ni mbese uni ya na ibyo ba kurukirie Iboega na ndi pra mumiru kona akirwara yonde mantu yorongo ake kiri gipindire kigwithwa kibangi kigwithwa kibangi wa kuria bo unsokeria o no sokio bwega Iboega sana, thank you bwega thank you. Ombe tagwa kigunda gikunda turaibuta bwega nontu bwa gathering yeje na kinya kurba bakarithia na mami wetu zede au ingogenja kama nito yetebwega muno na yo nteta nontu itwetere muno ambure byore byakwa tu daika mbere ndenda kuria mheshimiwa Kirinya kiuria kia mbere mheshimiwa Kirinya no rungamira utwira county secretary kwi papers atena cio cha mathomo ndenda utwira atiri nata ba mu approvete na nata bukuthugania ni bukathithia na ino tukethera atena jo na kubura arengero jo kijana ko kabati koana. That is the first question. Second question oge Kirinya kana mburi zedi manto abaita TV kethera ni kurewa tutibati kwa 20 beta kethera ni kurewa kete kurewa mheshimiwa wina powers kuma assembly cha ku request kumenya nonto baita area address ya county assembly ya Meru te baita family fellowship i county assembly of Meru press so ni kure
10%. Contractors iba gwitwo 10%. Tije kethera mukumenya na iba guteta nao. Na ni atabuka athithia kenda ku make sure that Meru County kwina mtu onde alitango on the grounds of fairness. Kiuria kia muthia ndenda kuria no approver bara betaga michemanio ne kaba atendaga official meetings of the county. Kethera chief of staff ndendo mbira atire no to the other day turonere muchemanio joa basi na joa atendi ni arongi na makawira na mukuru mo arongi na batendete an official meeting. Denda mheshimiwa Butuwira atiri irigo action iri kubuga take against that person or approve it and over attend that meeting. Thank you. On Wednesday kiume kitwathirie ruari Wednesday ndandikire na ndaitia statement na nkethira nkimisha ya na media ruyu indetirie statement ya kintu kwitwa pending bills ira county government iku mwanka tariki 30 cia mweri wa 5 ichi athirire last week Tuesday na ndaua kwina gintu kira getawa Meru County Pending Bills Committee efomero tariki 2 mweri wa December governor na yathiririe mandate yo mweri wa 3. Report yo mwananchi no bati kwithira thaiwe neo na ndabaitirie report ndabera ibato andikire contractors na suppliers bai kuba bati kukinya kiwango gya kuriwa na netia na ibana bakariwa na ibana batiriwa na contract iri kuyutu kuirwa ite witate ite umbakuriwa. So undikire nyamwenda I have already played my part imbete statement yo na tariki 21 speaker abaire monka tariki 21 correspond ki statement ye ko iranda itirie na araura. So nende on the side of contractors only I have played my part imbete statement na imbete kinyage ndoke wetwa report yo bandikite kenda kinya batu turi ameru tumenya nondo imbeche chietu committee wetu mire. Number 2 muntu wetwa Kiambi under very unclear circumstances. Menya how assemblies work is by the majority. Irawi was of many opinions say aye, of contrary opinion say nay. Now, if you're the minority, na ote nini kuna yitugeta wa appointment committee. Hii committee ziratu idha yatu na chui nyingi kuna committee moe idha kia mantu ya appointment. Unte mu member. So report ira ya andika one appointment committee neo eretawa in the whole house for discussion and adoption or rejection. So ende ko ya uni of course inda ile ndona iko shida hapa. Lakini ende as many of similar opinion wa kuingira na te waita. But now uni ndekirinya will now relook into that matter. Tukailia that matter and I can tell you we'll deal with that issue expeditiously. Na urabati kwa na nondo bo issue ya marataji akana. So onini yakwa I am 100% sure nkendelea kuthiatira
nontu kuthira igwakarikire makosa ukulukia county secretary tikumaanisha makosa yara yakailwa ringi ya corrected to that tuna the correct and the right county secretary that all of us deserves. Iboega mheshimiwa. Thank you. Nkarida thaya kwande ona thaichithire sana na moira wa mwalichio ndea tima tu kana tukalichio nde itithire munde ona tukatinda kwale kana tukarara kwalia no irege kuthire nkumia tu na biuria bingi kuri antu batira uria biuria biago but all the same tuina gikarote gikaire TV ni tuo ya Jumapili all the same tukaina mbere kwigwa tukiuragia biuria bietu kurukira namba chetu chethimo na mitandao yetu kwogu kwe munde mbuga na tuina mbere kwigwa tukithiragira uno ntumantu maingi mana tumba kuina mbere kwa tukiragira lakini mbere tutialia kana mbere tutina mbere kwigwa tukithiragia ndeto ino ndengienda radomle tuigwe antu baire bathatu na tiku hali mantu matu kuwagira kuruta tu vote of thanks kana kwauga rwale rumwe twire tukithirikagiria Nancy Purity tara tu anybody auge untubomo maire mbere tutiarikiria mubango wetu kana tutiarikiria moya corona muntu murume dareke mwe 1 minute akwa amarita mbeta Phineas Kai kana rira igikene muno Jakaruru kuma rutere rwa Nyaki Westward akwa nchoke ngatho cha mwanya kiri gipindi giki kana kiri kuraunchi kwa gipindi giki kia rumore mbuge mutegeri wa TV ya Meru TV urio tutegete ugoro bothande ankwenda kumenyithia tukoronji kipindi kira gethiri kwa kiritho ria Mumeru kiria gigwitwa kuthuja na Kimeru gikega kiria tukathuja mwanka nturene na inya wenda tukuthuje mwanka mumaru jo bichiro uga ya uratongere barikia kuga ende tegepindi gya kukuthuja kwa kunja tutina shughuli cha kwa kunja tuna shughuli cha kumenya into bieto bia Meru county ura bietete na ndinama ukaigwe kinyingira ni rumi na kithire turumi ni rumene ankwenda obwira antu betu batu turiuga ndendo obwira imakagwa mono igintu gitwa kanywa kareja mbeu gakoria kandai antu betu kana atano ciana arocia bukoria ineke no tutuna kanywa gaka ito tomba kugo jo itwekero na ibwa kana ntubwa ali bonde baraba ali guntuko ya narua mbugeni kuigwa twina atongeria batiukira twina atongeria batina ina ende jambata kyako ni kugira nkigo no ntutomberia kuira ina ende jambata tutemenya kuthinga tinto bia Meru county na kawera ere wabwega umai kana kwegana tukengana nago na mashinani batu tutina ogwa woi mukai na ntenge menya jama ntu athukire na ndi tutikwenda woi mukai tojo chiuria nyuma into bia Meru county kama tabionde wengeria kwaku tutigwa tukariu kira kukuromba ubichine jino ndu twetete gukuthanira nago ibwega ngatigera au. Okay, bwega, thank you very much. Ndareke mwe tafadhali. Akwenda gucokia nkatho sana kairi bitaka na nonkubu gitumi bwa twina gikeno gikinene rumuri ruru rwatu rugatuma mantu jonthe geko weru ne saruruku akwenda kubwira na kumenyithia Meru atiri turari na mantu jama ingi jara turauga ino kaja kwario ntuku mwe buka gweta ngavana kana buka twika ibo munta na bwe munta obisiewe tukiara ya uma ntate ukachiuraga waigakua no techiga wa TV ni ukeja kugweta oma pura bwakarika bukiringithaia ngavana gakubwiringithaia timu ewe etaga mbere chiekira ruone antu bara bakaringira antu bauthimo irakario biashara mwanka bakerwa ugekira ka so tuturomba kuga mantu jarajo turoma turi a Meru so ibwaga general wetu nuntu bakya kwambiria mubango juju na kwenda kwira Meru na nditiga na mantu jara mama na uga sipindi ne 400 sipindi we 400 ile ta wrong direction
tweteta speed yetande na tukamerekania itera njira yagirite ibwega. Ibwega, thank you very much. Thank you very much. Ibwega, okay, ndareke mo tafadhali. Yes, thank you so much. Unan beto age kundi mogera. Ndo akuma Tigania West. Mbu ingere tu na inya. Ambere kirenya na babange barana mheshimiwa Mporo. Gwira bokurita yo kariento bia meru. Murungu aburea. Teko maganitha yana. Woto a platform we orare assembly into bia meru service na duty gwira bokurita kuma korone. Kende ate anto ya babu tende direre. Na tokarekeria ante ya eta na speed yo eta neo. Tiche bo onde dire kari miaka eto yo to tia bana Mporo so no korora to yo to kerenya ne to korora ntuke na oningo re to muno non to kariu to kaendelea Mheshimiwa Mporo acha kana Nairobi era president ya to ya kalamina Tigania West ya nchi wa kwari ya tiani Ibwega, thank you very much. Ibwega Faminas kumarotererwa mumiro kurekia kuigwa maoni ja mumiro na tugashokia nkatho no ntuba mubango juju na kuma ntuko enaro mwanka kweta na mbere ntuko ekiumia mubango juju akwijira ndene ya TV yaku ya Meru TV na kutugeta tukaita maoni ya kijadire raja no twaraniria gukurukira mubango juju kethara jutongeretwe ni Faminas muthuri wa Kimathi nibitagwa Nancy Ndogo. Thank you. Bwe sana Nancy nontu bakwina mbere kwigwa wirutero warungi na gutigira ati tukunenkaniria maoni metu tukithirikagiria nkaina mbere kwigwa nkinenkagira wakira muntu ndareka chiere just 2 minutes athina mbere kwigwa akiuga migambo yake ya muthia na turiambiria njara era wanara tuambiria introduction tafadhali ndareka chiere tuthiete na mpwempwe. Thank you na Faminas anchogeria antu betu ba Meru nkatho Bruno ntubo tuthikiria na ndibwire meli mingwa nanga akwa Meru TV ukumeyo buchionere mwanya na habari chienu ira ciothe bugathithagia itioro airwa njirene kana itetago endi toitewa wayeli bwana Edwin kiongozi nkuibora waua ati Mporo noe utamutuma ntwethingia na nouire mira ne gurero ngarine no gwira antu bembe bagwendi na abaichi kome Edwin kiongozi we weekend yanda nore kwa munya nore kwa kiraitu na batu tukiruya ya lenturi ndengari nege ndaiba chuokeringa thimu na we kwa kiraitu ukiwa mbigira no iwone mpundruke nawe nwaririe TV no rawa nwori pasta no rekera otumiria we kuona antu ti umbo baendi euro kankwire ndi yaya ndi yo mai nkurukie euro bwana kiongozi itwekethera aliaji mwendia na aramenya bantu banope nibo bawo kankwire kiongozi uindriana ini kachancha na kalaka nope ukalaka IPU katunyika kumembe kiongozi turianda maneuru nanthi nonto kwantu bembe bakwendi na abaichi nonto wa mira ukamya mira ni kimera kirato ayewe ngai so kidiragia endelea kukumya kawire rinene nawe mama ngwire Mporo igirorie kya uma kya Meru na burarorete mwaka yoyo tamwe ya ithatu boyura umenye ako approved ya kiroria kya uma Ibwega na itukuromba ngai thank you kamirie nkiwa itukuromba ngai ororia boyure kenda murungu babo tuthibitijira tuina kiroria kya aracha uma na bukoyura. Thank you mheshimiwa Ibwega, thank you very much. Tumuringira ni Karwe tafadhali. Thank you mheshimiwa Kalembe dereka chiere tafadhali. Ibwega sana kachokia nkatho Ibwega sana ntupa kipindi giki na ingwitike kipindi giki ti batu tuketha tukenderea gakyo nyababu every Sunday bwe karibu bokathithia mpango na Faminas nikenda tumba kwerimisha nontu batu turi ateka tukumenya nkurukia babwe baba ingi prince nyingi chinau ile chumba kuja tukomba kuromenya Mumiru kampire ngavana Kawira Mwangaza antu baraba kuojera na bakwethia ngavana na ruibo kunyanyasa ndene Meru town na mathokone jetu igembe na town ingi chionde chankubu bamami bara bakurerana na mpepe bagia kaya rutere nukono kubathangikia na masha baku
na antu baro kugitithia mbeca unconstitutional ngari iria na mandriver baria menya bwega mama no boka matanto babareta tauna babachoke mashinani ko bareta bakina rwimbo rwaku o mporo gwite ukana no ndoto mbo bagithia ngiri nyanya na ireta account ne tia one of your family no ndurieto riu itegweta gutethia mumiru finally kambuge atiri governor kiao na uma bya kwirukira na arua no ndoto kuiwo kirimono na ndendo ntegeta kunu no ndote mami no ndo ngugitia kutionde icha muroki no ndote mami dai no tegerete ora bakareme bakuga na bau bange ngabana ndenda urukire rojo ugemira mporo ugereka gutachemire mutona kanda kanywa gaku kongo kagwetemira igemera gekega ya wakastrop orongame uge na kanywa ndina manga kono tiuga na iyo tuketho tukimenya bobo uyo kuramira finally bwega mheshimiwa Mungu agita kubuthanima burare bweta bwekinya muthwa na miru yetu etikinyangwa twamirungamia ara komboki na indo bya mumiru bitiora tuketho tumustari ne jombere kwithwa tukira miruma kwithira ura gwakara threat cia kwiro tunenkera iro twandikira batwe ka once dies many times but brave ones dies once Odu okata twakatania wewe no te bati no te sore miru kegeta bubwega mamu na tote ukuthura ende 2027 no peu bwega mheshimiwa thank you tumurigarigani kanwe tafadhali karwe bwega mheshimiwa Zipora Ndarika Chire tafadhali bwega sana bwega mutegeri wa Meru TV bwega ni ntubakagita kau konde tombo karanirio goroba na arua guchokia nkatho muno na kuga guchokia nkatho muno kiri muthikiri na mutegerio Meru TV ni ntubwa opportunity ira twana aru ya kwaraniria mbuge woni de representative wa Ekuru tene county ya Meru inkwenda kuga turi Ekuru tugakaria kinya twinto bya Meru tugakaria gutegera uritingugi bwa Meru county na mbuge president wetu Daktari Samuel William Ruto na twirire tukenderwa gwa mbuge tutenderwa gwa tukarungama na maguru joja ire na guti intimidation kinyenjire riku igatuma turekeria mumiru wa kinyangwa na nchoke nditemukana kiri antu bonde bara batumi nikenda woni banduma tumenene kana TV ne mbere uni inkubarekera tina thina uri wagatuma nduma no tugakwithira ari ina ari mbecha na andume buru ende uni mbere tina thina nabo no ntumberema uni ntegwataia nyoni mwito na jwe na ndia nkenderea na ndia mwanka mekire mpene na panenyo na nduge na ndinde na taire to ana thank you bwega sana turingerengeni mheshimiwa Arwe bwega thank you mheshimiwa Kirenya it's your turn it's your chance aridia Meru Ndarika Chire tukithirekeria thank you very much Monica first of all mbuge bwega sana nontuba nafasi iratumbite kuona ruare ya kwaraniria mumeru through Meru TV it's a great pleasure na opportunity njega ya kwethera twina an alternative voice na opportunity ya kuomba kwira mumeru exactly bora kukarika na oni kakauwa generation yetu ndireono ntubwa generation yetu ndireono ntubwa kuomba kurwamira because I believe future belongs to us. Atutu ya Meru County itumbe kuendera tuina nafasi ya kuendera tuina interest na mambo ya governance tupe kuendera tuina interest na mambo ya kuendera siasa na tuendelee kuichuria leadership ya anywhere that what is there for us as young people na only where I want to first of all thank Mheshimiwa Paul not to work on our young people. Paul, you've done
bayukiria wachi ukwai constituency manager huu na lakini kumwona wewe atawawili gai zia kwa kama mama Sindemule University wachi ukwa tolile chukuma na mwanka umero ara rodilini kontubo kwa alternative but taidiria na ubite taidiria chia dibawa opo power. So thank you very much not to go kwa vijana na wapili nafasi kiuongozi mkubwa Tigania East. So ni not to buy the young people kubera nara kuonde there are women interest not to do kamenya to kuongozo kukatita mene okona kui kukatita mene anabaraka to kuona kendera bakendera bena ndio hata na ime wipi. So ni nafasi ndio karibu kwa generation ya nderuari na generation zile nyuma yetu kenda ya wanakuru kiuma ndira kando wakiwa tu ile na bali ile batu ya progo ile ya batu toke merit global tule merit ile ina value ina kitu tupige kwa all of us we are proud of. So ni kwa vijana na wale chukua nafasi yako na ukae hapa. Awalete kile mtu gavana atokinyanga kana kinyanga mbele yetu. Miaka wewe ndio ya wewe kai. Ndio reto kare kuma. Ndio kare kwa sutu wewe kile ndio reto kwa mbele yote. Mtu afyo kinyanga tu wewe. Mboya mheshimiwa, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mboya sana tulingaringeni mheshimiwa Karwe. Thank you. Daktari ndareka idatu. Bwela nakwenda kura ngaba na wetu. It's not I go on. Ibwega kakwenda kwira ngavana nontinkora na Jumaa tukinyire mwire goro Jumapili first day na rally Meru o Kenya Richo Ruto utamukaribisha weta okolea imakosa president nari maua wala kumukaribisha weta raundi imakosa mwire nkubu PS nenjire ari nkubu ndeje no lime kumbune imakosa arako bui tukauga arauga thuka tugakubira po mwisho amtu bonde baraba kwenda kwa kipindi ne ibambu kuna free bwejeni bwe mantu yenu. Thank you so much. Ibwega sana daktari kulingira daktari we ibwega mheshimiwa wetu mheshimiwa Tigania East Honorable Mpuru wa Bori okerekeria labda ukainambere kwethura ukiaragiria ntu baku ba Tigania East ubere imbio ba expect kire kagita kauga tigere ga kuthirikiria na tukithirikagiria wogu itwethere tukiona kwina umwe wa tongoria ethiritwe akiumagira gicwe kibunge giaku na auga akuruthira oversight ntikumenya onto bukinyagwo guthukirite ata tukithirikiria mubango na mwigo wena ntumwa embega kire Ameru tianchoke nkadha nanye mnono tubwa kipindi yeki karo muliro Ameru na mbuge nibwaga muno kiri directors ba Babere FM na Meru TV na mbuge TV eje ni nubwinde antuba Meru community kumadozi bangato nyeri CBA ni akwatana vya antuba Meru na TV ni auma na toa TV eje na rutolugwa rumuliro Meru free bongo kenda kwa mantu yaku ogatara kama building umbuka appointment tubona kipindi kwa Jumatano na tukwe kiumia na tuna radio yetu Tabere FM 11.20 niyo kada free kwa kubuduru interview kwa Otinya Nduru na company ya Bonten Media Group ni kurungamirira uwe airtime ya kwalia mantu kadhinirisi kadhinirisi na account yetu na hivyo ntubukaribisho na okay akuraida kile Facebook ejiri aja tu live Kenya mzima ituatonyele kile tuendele signet tuendele satellite Kenya mzima na tuendele pang tuendele DSTV very soon kwa TV ye kada kithi kairwa kona sionde na TV ni auma na TV ya kuraida mantu ya Meru County
bura gweta. That's number 1. Number 2, TV ya karibisa muntu wembe nankenda kwela Madam Kawira nontu kumanunda ivete dhaiji dha mwansi utuku na nwiche to kungenya kuma dhaiji tukumkumelea mwankana dhaiji na ntuba miru iba kuona grupu ere ayonde katukuro ni interview yani mtariwa bwawe muntu akawa tuwecho kwa kia chioria TV ye na mwanya na TV ile ingi muntu weta akaria wenka na akadhiria wenka ebule tokuja kabukora kitsori direct kile kwinyite ethira kwatweka ngabana yire kwa kwenu abokache na ngombe mwe ethie lungwa chokana nkera mwe kurungiriyele ayo kyangambere ngi okwa ngombera yana kanero mutiwa ngombera yana kanero ngonyi ngombera yana kanero ndene ya egoji ide muchiyo ndetero tuku iretero tuku nontombi nontonadiro kero ana mwe kurungirithano ayo kyangambe nekendeza niyo igembe ata egembe ankangirizano ekana omone egembe amikendene buri yari buri utuko ekayukuringa ngirizano ekwa ngombe mwene kutilongana na mberu no bati kwendene mberu TV uko wa mantuta yau na ibo TV eto to mirugura ndiko na rumuri wa meru rwa kuthongomia Meru county kwa jumla kwa unde mpronto aburi mtena verengo sokirantalo bwana vice chairman wa Nkatho nonto mbango meaga nengo sokeria CEO wetu bwana Mithika Gervasio Nkatho nonto kubanga mbango meaga na finance manager wetu Madam Faith nonto kubanga mbango ya agrete nango chokia Nkatho kili group wetu ajirenyo TV ye rumuri rwa Meru Nkatho nankiwaga ati group yeje ya tia tuko ya TV ne batu tuko itakurugo tuko na arwa TV yeje ni enu mugira TV ye ni enu gitonga TV ni enu wa mtata TV ni enu ya kwarakia uma kwa next time utimbona utiona kadembe utiona mami kataburugura TV yenu buya bwala kimantu yenu ya Meru na nkithiria kwenda kuwa mundora kwenda kubira mporo oversight unete mantu mbidete kwa ni hadharani bila kimudenya kile basare fund tigani ya isi dana kanda mudenya na kananya nkurukia county government unte tango yele kurtiba Kawira Mwangasa hebu ngorokora Kawira twako ringa rwembo ukuwa Kawira mbae Kawira mbae bye very soon warikwa na kokwe mudharime bokarebo boyanga chokanya kiri bwana karoteni kana karoteni we onto mutomeria atovarime no onto tomeria bakaroteni bwa uma toto meria borongo natoba koreanto. Thank you so much madhara mudharime asanteni sana Ringirani general bwega sana thank you mbere tuige karote ngachokia Mike na arankurutete mwenda nchamba tafadhali our master of ceremony nchone kanele kanyaku kire oyu korombithia kengo to the sorry muchokia Nkatho kinya kire engineers beto ba Meru TV na There FM nengo chokeria Nkatho kinya kire bonde grupu bonde kinya reporters ba There FM na Meru TV na ingo chokeria Elsa Hotel Nkatho ni mchoroko number 1 kinyemo kwa chokeria Nkatho kinya ntoba familia ke batu kuma daira tuzonyaraja la 11 ngamda ke za mwanchi otuko na nkenda kwira atongoria na dhingati ba Meru TV na There FM eye ni TV yenu na bumitubikira na njira ya agrete na baite TV baite wana kia mtoro tirombiroro mwaka mudhiru nyana nwa kutombiroro mtoro okolero mwaka mudhiru nyana nwa okolewa itura kuna rumboro mtumwe ni TV yenu na watu kumdabuni ntu kuchionde asanteni sana madhani ndani thank you so much iboya dare chamba otia dokia kinyeni onkaina mbere kuangisha Nkatho chimwanya no ntubwa koya na toina mbere kwa tokera nageria it was nice it was fun na ngwetigia Meru bakoina mbere kwegwa bakimenyaga mantu antu ibangi sana baraba ule biuria lakini no ntubwa thato tiomba kwetherwa tugichokea maybe tuachwa kanya kange karatomba koina mbere kwegwa tokera nageria thank you very much for coming na
Meru TV na hata mwene gipindi kambu yogu. I'm happy nuntu bwaro alerwe mundi na wona umuraithiri wa Meru TV bwega nuntu wakwegworia muna atiku maria twambirie mwankaka gitaniaka ngatho che mwanya mubango tukewa twina nuntu chionde chia Jumapili kwambirie thaa chiere chia ogoro tukewa tukiaragia mantu na kumurika makonenie na siasa ithira wina kagita kega na orare bwega ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi mwenda nchamba Kirigo mwena nsamba mbele naro mukufikirwa ni anto 98,000 wafikirwa ni 90,000 na very good. Ibwega sana mutagerio Meru TV ni kagita kara tomba kwithira tugikinya mutia twanjaniririe nagwe kuma thaigiri cia ugoro na tukwaria mantu jama ingi muno jigie kaunti yetu ya Meru na nontu ni thamugwanja ni mathana ndeja kuita kumama na kunogoka nontu baruju na tukanenkara pastor ula tuli nwe Karuti kanisa kawe kama tija kara kama tuna reverend na we have a reverend there tuna reverend Mheshimiwa kati ya kugeta Karuti arombithie tuna reverend sorry twakuga na reverend go wanjirire na maromba bishop sorry tuna na tuingire tu na tuingire na bishop na tuingire karibu sana bishop wewe turombithie very okay Karuti na ndire madhadha tu karibu sana nimeshukuru sana kwa hiyo nafasi nimepata. Mheshimiwa, Mungu akubariki. Sina mengi, sitaki kuongea mengi. Mimi ni mhubiri wa injili peke yake. Sawa, siongei mengi, tutashukuru. Tulianza na maombi, tumalize na maombi. Tuliomba Mungu awe pamoja nasi, tukianza tuwe na amani na ukweli. Mungu amekuwa pamoja nasi, tumekuwa na amani. Haleluya. Amen. Tumekuwa na amani na hii TV yetu naamini ya kwamba ni ya kuleta Wameru pamoja na Kenya yote kwa pamoja. Ni ukweli. Kwa hivyo tutashukuru. Mungu muumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu ya amani yako na upendo wako Bwana wa majeshi unaozidi kudhihirisha katika maisha yetu. Umetuunganisha pamoja kama familia ili Bwana wa majeshi tuweze kuleta Wameru pamoja na kuleta nchi yetu ya Kenya pamoja. Tunakushukuru kwa sababu ya moyo huo ambao Bwana wa majeshi umeshaweka ndani ya kiongozi wetu, na Bwana wa majeshi akatuita pamoja ili tuweze kujumuika pamoja. Na Bwana wa majeshi tumeona ukiwa pamoja nasi na tumeona ukitusaidia mpaka saa hizi. Tangia tuanze tumekuona ukiwa pamoja nasi, tumeona ukitulinda, ukituongoza. Na Bwana wa majeshi kama vile neno lako linavyosema, maandalizi ya moyo kutoka kwa mwanadamu, lakini jibu la ulimi kutoka kwako. Bwana wa majeshi, kuna wengi waliandaa mengi, lakini yale Bwana wa majeshi ulipanga ya neno siku ya leo yamesa neno. Na Bwana wa majeshi naamini ya kwamba ni ya kuleta Meru pamoja na kuleta nchi yetu pamoja ili tukaweze kuishi kwa amani na furaha. Kwa jina la Yesu Kristo, tunapotoka mahali hapa na kuelekea nyumbani, pata kuwa pamoja nasi, tufe safari njema. Na pia katika programu hii Bwana majeshi ikaweze kuunganisha Wameru na nchi yetu ya Kenya pamoja, ikawalete pamoja na tukaweze kuishi kwa amani. Na Bwana majeshi, unapotenda hivyo, utukufu na sifa vitazidi kukurejea. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Programu yangu inakuja kila siku ya Jumamosi saa 3:30 na marudio inakuanga Wednesday 6:30 Meru TV. Na nimekaa Meru TV muda mrefu nikihubiri hapo, na watu wengi wamesikiza injili, wengi wananipigia simu, sijui kama inafikanga South Africa. Juu nimepigiwa na watu kutoka huko wakisikiza kipindi zetu kinaitwa Siri ya Msamaha wa Dhambi. Mungu asidi kuwabariki na shukuru mheshimiwa. Asante. Bwega sana muretheria wa Meru TV, mwatona ntupo ya rojo ithira na utukubu bwega.